Haya, Jumanne ya tariki kenda mweri wa gatatu mwaka ni wa 2024 muhoko wa kwatewe ade wagetidia thayo na ukire mwega gukore kwa Muthingi TV ni thaikarira agitigike kyo memere kiangetha ngoro giguthiururukia kaunti ciothe 47 goko bururi-ini gumenyithia maria andiki aitu magetinda makihanga nja wa bururi ona kuria iharo-ini na kutukumenyithia na maundu magetinda makihana no mbere ndayare atabeta mukire matemo mamo. Mamwe maria tukuharireirie ni ati kwa sababu tuko na sheria mpya sasa Kenya ya mambo ya matibabu, na hiyo sheria iko na mambo manne ya muhimu. Ya kwanza, tumekubaliana matibabu tunapeleka mpaka kwa kijiji. President William Ruto kuga mufango mweri wa SHIF ni kionia kia mathina sekta-ini ya ugima wa mwiri. Kwenda kwa rais wa Afrika nini Jumuiya ya Afrika, lakini baba yuko hapa. Mutoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga guthingiriria ati ni akuigirika wona hotana giturwa kia muikarigite wa AU. David Kimayo Tarus, do swear in the name of the Almighty God. President William Ruto gutongoria igongona ria kwihithio kwa munini wa jeshi Charles Mureu hamwe na komanda wa iturwa ingi jeshi-ini cia bururi. Na kimwaria wa thirikari Isaac Moura kuruguria tafaria ya uheni wa irio kuri andu aria matehotete gukumambura mara mathan makiambiriria. Na gitio kirebe tikira ukoro kigushie jungwa yaku nigetha ngoro gikumenyithia mauna mage maige amutaburuko witu no ukoro kiwirorera kuri mwana wa Facebook ari Muthingi TV no ukoro gitiga ndumiriri yaku mwana wa YouTube ari Muthingi TV ni riakwa getika wa boy wa Jau na tukirika kiondo-ini gitu twambie na icicigie mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni thiete na mbere gutetera mufango mweru wa kigina kana wa ugima wa mwiri wa SHIF kuri Ruto augete ati mufango uyu ni ugutigirira ati ungumania ni wahukio kaimana guoka ni ruhonge-ini kana ministry-ini ya ugima wa mwiri na kuria augete ati mutaratara uyu mweru ni ugutigirira ati Mukenya uria uri matura-ini guothe kundu kwa Roma agutigirira ati ni amukira utungata toria agiriire na kimwandiki witu wa irimo wa Kimani na atuhingurira mutaburuko hwai-ini wa umuthi. Asanteni sana. Tuko na sheria mpya sasa Kenya ya mambo ya matibabu, na hiyo sheria iko na mambo manne ya muhimu. Ya kwanza, tumekubaliana matibabu tunapeleka mpaka kwa kijiji, ndio tumeweka community health promoters. Kenya tuko na community health promoters 1,100 identified by the counties, equipped by the national government. Pale kijijini tutakuwa sasa na muuguzi, community health promoter. Kila nyumba 100 tutakuwa na community health promoter. Anatembea kwa manyumba yenu, napima mambo yenu, kwa sababu tunataka kuanzia matibabu pale chini, bottom. Ndio tuanzia hapo. Tumekubaliana ya kwamba kuna wananchi hawawezi kulipa bima ya afya. They cannot pay NHIF. Wale wako chini. Tumekubaliana ya kwamba hawa wote we are going to identify them vile tuna identify wale wa cash transfer. Tumesema for the first time the people who cannot afford to pay for health insurance, the government of Kenya is going to pay for them, ili kila mtu awe na bima ya afya. Ikifika kiwango fulani aende level 3, level 4, 5 and 6 awe na bima ya kulipia gharama hiyo. Tumesema vile vile kwa wale wako na uwezo wa kulipa pia tutawaweka kwa viwango. Kila mtu atalipa kulingana na mapato yake. Nataka niwaombe tuondoe vizuizi, kwa sababu saa zingine tukitaka kufanya kazi fulani tunaweka vizuizi.
Nake mutongoria wa mung'ethaniro ari mutongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Odinga ni kana ni erire a Kenya ati ni agakorwo ho ri agabataranio guka amarutira wera oni thutha wake gukorwo agikorwo ni agakorwo agicagurwo aita munene wa gitaro kia Afrika kana ari mutongoria wa gitaro kia Afrika ariho AU. Raila ni ugite ati agakorwo agitiganiria a Kenya na gigabatarwo guka arite mutongoria wa mung'ethaniro ni agakorwo kuo. Sasa jana waliniletea mimi ripoti. Si waliniletea mimi ripoti. Ngine wakapeleka kwa Ruto huko. Sasa tumebakia na kutekeleza hiyo ripoti iwe implemented. Na sasa hapo sasa mimi nitahakikisha kwamba Bwana Ruto amefanya kazi yake upande ile na mimi nimefanya yangu upande hii. Sawa? Tulisema mambo mengi sana, nimesema tunataka kuhakikisha kwamba ile tume mpya ya uchaguzi hatutaki Chebukati tena. Hatutaki Chebuchetha saba. Mpaka wawe watu ambaye sisi wenyewe tuna imani nao, sio? Pile ile sava pale kura iliingia, nataka ifunguliwe. Ikaguliwe, sawa sawa. Tunataka namna hiyo. Tunataka namna hiyo. Tatu, vile vile sisi tumesema vyama vyetu vibaki hivyo hivyo. Azimio, ODM, Wiper, Jubilee, DAP na Kenya, wale wote vyama ambao ziko ndani ya Azimio zibaki namna hiyo. Kama wewe ulichaguliwa kwa Azimio, wewe uko na kandarasi ya miaka 5, utabaki ndani ya Azimio. Na kama wewe umeshikwa na umalaya ya siasa, unataka kutoka uende pale nyingine, tunarudi na wewe kwa debe. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Inaeleweka vizuri? Inaeleweka vizuri? Si ndio? Mimi niko hapa. Mimi nitazuru Afrika nikiongea na viongozi wa Afrika juu ya mambo ya maendeleo ya Afrika, na mimi nitawaambia yale mimi nitaweza kuwafanyia kule, lakini mimi niko hapa manake hiyo uchaguzi itafanyika mwaka ujao mwezi wa 2. Nikipata nitakwenda Addis Ababa, lakini Addis Ababa ni hapa tu. Nakula breakfast Nairobi, lunch nakula Addis Ababa, dinner narudi tena Nairobi hapa. Na mkinitaka, mkiniita, nitahitika. Sawa sawa? Nikiitwa nitaitika, nikiitwa nitaitika. Na tugitigana na icio nake mwaria wa thirikari mundu gwitwo Ndagitari Isaac Mwaura muthenya wa umuthi ani atindite mihango ya kuheana irio kuri family itehotete matura-ini 11 kana matura 11 guku kaunti-ini ya Nairobi kuri dini ya Githiramu. Riri dini ino irorete gukorwo magikungwira thiguku ya Ramadhan. Mundu gwitwo Ndagitari Isaac Mwaura ni augite ati thirikari ina mubango wa kuhuthira makiria ma ciringi milioni 100 nigetha gutigirira family ici kana gutigirira andu ni makorwo makiamukira irio. Tore mwandiki witu wa Njiro wa Maina aratariria. Mwaria wa thirikari Ndagitari Isaac Mwaura ni arugorete mutaratara wa ugai wa irio kuri family iria citehotete muthenya wa umuthi hindi ya mehariria ma mambura ma Ramadhan, akiuga thirikari ni iregereirwo kuhuthira makiria ma ciringi milioni 124. The government is distributing foodstuff worth Kenya shillings 124,524,500 to needy and deserving Muslim hustler families in the counties of Nairobi, Mombasa, Kwale, Kilifi, Lamu, Tana River,
Taita Taveta. Mohoro ni atogerete itua ria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ria kwamura atumia 16 ta mabarothi ya bururi wa Kenya nja wa bururi aria ni wakiri Caroline Kamede uria weregereirwo kuruta wira muciini munene wa Canada, Catherine Kiruba akiruta wira bururi-ini wa Ngeretha, Ann Kisaka akiruta wira bururi-ini wa Senegal, hamwe na Jessica Muthoni akiruta wira muciini munene wa Morocco. On other issues of national importance, yesterday, His Excellency the President William Ruto reaffirmed the government's commitment to women's empowerment by appointing 16 women to ambassadorial positions, an icing on the cake to mark the International Women's Day. O hindi iyo Mohoro ni anyitete mbaru itua ria kuhurira ndebe mutongoria wa mwaho wa Azimio la Umoja Raila Odinga ta muikariri giti wa kiama kia urume wa mabururi ma gitaro kia Afrika amu giturua giki ni giguteithiriria ukuria wa bururi. The President received the National Dialogue Committee report from the co-chairs, that is Majority Leader Kimani Ichung'wah and Honorable Kalonzo Musyoka, the former Vice President. The government remains committed to implementing the report, which intends to anchor affirmative action into law and therefore crafting of a framework towards the achievement of the two-third gender rule. Gukiri uguo Mohoro ni ahandite murugamo muhio wa ciiko cia njuragano ya andiki a nenda cia ukinyaniria na iria ciongererekete na njira nene, kuona ica ikuhi ni njuragano ya mwandiki umwe ti Peris Mugera kuma kaunti-ini ya Tharaka Nithi. The government wishes to condemn in the strongest of terms the persistent killings of bloggers, and you've seen the latest one being in Tharaka Nithi County. Ngiribotera Muthingi TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Maina. Na tugithie na mbere nake mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni atongoririe igongona ria kwamukira kana ria kwamura munini wa munene wa mbirarũ cia Kenya Mũndũ Charles Morio na makomanda ikiro itiganite. Ruto ni atongoririe kana ni atongoririe maabitha aya na kamuhaya kuigiririka wira-ini wao niguo gutigirira bururi wina thayo. Oho ni oritie maabitha aya guthingata mihito iria maikorirwo makiuga guku akimerera kumanyita mbaru wira-ini wao niguo gutigirira kuri na urumwe bururi Oyo. Ni igongona riria ritabanirio thingira-ini wa iregi ni mutongoria wa bururi William Ruto kuria kwihitithagia maabitha eru a mbirarũ. Rwĩmbo rwa bururi ni ruthakirwo niguo kuhumbariri igongona riri. Mbirarũ wa borithi uria ehitithio ari wa mbere auma munini wa mbirarũ ya Kenya Charles Mulio, wa keri kwihitithio auma komanda wa mbirarũ wa thi nyumu niwe David Tyrus, guku akirumirirwo ni komanda wa mbirarũ cia mai Thomas Njoroge hamwe na makamanda angi a ikiro itiganite. Charles Mureu Kahariri, Vice Chief of the Defense Forces, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and Mutongoria wa bururi ni atugiritie maabitha eru a mbirarũ guku akiuga ati ugaciru wa bururi umanaga na hinya wa honge iria cihandite wega. Me take this opportunity to congratulate the new generals that I have appointed. The strength of a nation comes from the strength of institutions that make up the nation. Ni ugite ati ni aretira wigiririku na wirutiri hari mbirarũ cia Kenya niguo kugacirithia ugitiri bururi of our Kenya Defense Forces and the entire security fraternity for their patriotism, professionalism and dedication. Oho Ruto neketie ihoya kuri mbirarũ ici ria kurumirira mihito iria makorirwo makihita guku akimerera kumanyita mbaru wira-ini wao niguo gutigirira kwina urumwe na thayo bururi-ini. To reflect on the oath of your office, because it speaks to the core of what we should be as a nation. Akirekereria igongona riri mutongoria wa bururi Ruto nendekithirie maabitha aya a mbirarũ mawega makiambĩrĩria wĩra-ini. Pongezini sana.
Ngeribotera Muthingi TV njitagwo Wambui wa Mugo. Aya ngatho cia mwanya mundu gwitwo Wambui wa Mugo ni undu wa riboti ona tugithie na mbere na ke muikariri giti wa kamiti ya guthurima kigina kia muingi bunge-ini ya Senate mundu gwitwo Moses Kajwang ni ahurire governor wa county ya Isiolo muigana wa shiringi kana ni ahurire fine governor wa county ya Isiolo muigana wa shiringi nuthu milioni oni thutha wa governor wa county ya Isiolo mundu gwitwo Abraham Guyo ukorwo gitira shire gukorwo agikinya nigetha ataririe uria koretwo akihuthira kigina gia kana uria koretwo akihuthira kigina gia county ya Isiolo o ni thutha wa muingi wa county ino gukorwo magitete makiuga ati Guyo ni akoretwo akihuthira kigina giki uru na kuria Kajwang augite angekorwo ada gukorwo agikinya giikaro-ini giki kingi ni agwikio ngono na atigwo ati anekinya giikaro-ini kiu nigetha akorwo agitariria maria muingi irenda akorwo agitariria. Still accommodating or admitting bodies. The Senate has taken serious reservations about the absence of the governor. The Senate, sitting in the County Assembly chamber, made a number of resolutions. The first resolution was a reprimand to the governor and the entire county executive for failing to respond to the issues raised by the Auditor General and for failing to appear before the Senate committee. Number two, the Senate, invoking its powers drawn from Article 125 of the Constitution and the Parliamentary Powers and Privileges Act, has imposed a fine of 500,000 shillings. We came to see what the money that Senator Dulo and the rest of us have been fighting for to come to the counties, what that money has done. We went to see the county headquarters, a very grand project that has been on for the last 6 or so years. Unfortunately, they could not even allow us to go in. We went to the market. We found the market has been stuck for many years. We've gone to the stadium. We found the stadium is a white elephant. We have come to the dispensary here. We have found that it has become a slaughterhouse rather than a place for treatment of patients. We have gone to the mortuary. We have found that you have a mortuary where even the cooling systems are not working. And they were blaming us for turning off electricity, saying that it was working before we came. This is not the promise and dream of devolution. The people of Isiolo are Kenyans. They deserve better. They deserve quality health care at the same level as the people of Kisii and the people of Nandi. Lakini utaona assembly badala ya kufanya oversight, kazi yao ni kwenda Dubai trip. The whole assembly inafungwa. Wako Mombasa sahi. Na hiyo pesa ni yenu, mochari haifanyi kazi, hospitali haina madawa. Juzi wameenda wote Mombasa. Hiyo ni pesa yenu. Na nyinyi mko na shida chungu nzima. Hii ni dispensary ambayo imekuwa hapa muda mrefu. Hiyo pesa wameenda naye Dubai ingebadilisha hapa. Governor, have mercy on your people. This cannot be your best. Tumeshikwa na kiwewe. Kwa sababu zile pesa zote ambazo umetuma asijafanya kazi kulingana na mujibu wa sheria. So kuna shida nyingi hapa. Haya na ripoti yao ni raikorwo gitwekanyaga itoka mbere ga gukorwo tugeikiria tukorwo githikora hikuo na ati ni turacokereria na mange maige gukore kwa Muthingi TV. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thikuici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumio ucio no monete ya no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi.
haria gutiri ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngoini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange goko ari tabarira-ini ya mwihangeri goko kwa Muthingi TV uguo ni tutamburite kio na weruteri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia ndekaga indo budi ndekaga indo cia thukuru kuma baby class yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni okiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko tabarira-ini ya mwihangeri o goko kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo ndirianegerie mwana wakwa iria mwana ndari na outlet ndayambirie kuiba mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro wathikira furi no nginya urika uria andu akirafu mekaga no wikore magero-ini haraka muno konge ni arata matwikirie konge ni endo aitu amwe makimenyaga aria angi matekumenya kirinde magucagia fagi magoka makanjoherera muthi-ini makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing weka atia sasa sijui nie ndio oka tunoherero hari na muthi hau lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa goko kwa Muthingi TV. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ guku ari kwa Muthingi TV meri Mohoro Hwai-Ini na tugicoka kiondo-ini gitu ni ati ruhonge rwa kuhurana na njohi thumu kaunti-ini ya Narok niguo kunina njohi thumu kaunti ino commissioner wa Narok mundu gwitwo Kipkech Tiatia ni ugite ati ni utongoria gikundi gia borithi niguo gutigirira ati njohi ino ni yahuka kaimana na gutigirira ati ni makorwo magithara mbeu njithi kumana na mutondo uyu wa njohi na kuria augite ati aria makorwo magitunga kana amakorwo makionwo makiendia njohi ino ni makorwo magikia ngono na gukorwo makihingurirwo cira wa kwendia njohi ino ngananie. Thirikari ya Narok ni yeyumiritie kuhurana na njohi thumu na njira ya kwambiriria gikundi kiria kina borithi athuri a itura na maafitha a National Government Administrative ngao niguo kuhurana na kunina njohi thumu kaunti-ini iyo. I've heard agreed that this exercise on crackdown and war on outlets, bars and joints, and also maybe chemists and agro-feds, pharmacies that could be, dispensing, drugs that are not meant to be dispensed to people who are not actually having maybe ailments. These are places are actually will be closed. Commissioner wa kaunti iyo Kipkech Tiatia ni ugite ni agutongoria gikundi kiu haria mariceraga matura maria mena waganu wa kwendia njohi thumu. Niathite na mbere na kuga hatire ugutiganirio na thutha bara-ini iyo kuona ati aingi a ene irabu icio ni borithi na atongoria anene thirikari-ini. Ni ugite no aria mena marua kuringana na watho magwitikirio kuruta wira. If they are not licensed, and again, if they are licensed, and they are not actually in line with the alcoholic drinks acts or NACADA acts,
Then, like knife violation of those acts, like maybe their situations is situated in a place where they are not supposed to be situated. For example, schools, learning institutions, residential areas, worship places. Then we will tackle on them. We will definitely not leave any stone unturned in as far as that crackdown is concerned. All of this joins shut down. Mushirithania Gitonga Muranga niugite ni makwambia mutaratara wa gukanja marua ma andu aria marathi mukana na watho. We are going to pursue an aspect of cancellation of licenses where persons are acting in breach of those licenses or acting in a manner that is not adhering to the license that they were given. This is the only way we can be able to impact the pocket of these persons who Pending Bills Committee, and we believe that we shall engage and find a solution. We as the Commission, what we would like to see is quality education offered in a university, whether that is at the certificate level, diploma level, master's level, PhD level, it doesn't matter. And I think what we should be concerned about in this country is not where a certain something is offered, but the quality of it. All of us must be engaged in the resources mobilization. No country in the world, and I have done a bit of study and looked at the funding trends in other parts of the world, the US, UK, Australia, and all those places, and universities are experiencing difficulties in funding. And so the question of alternative sources of income, which could be through mobilizing resources by research proposals and attracting grants from outside, which could also be in terms of the greater linkage with industry, and that's some of the discussion that we are having here. And we are saying if in the context of CBC, universities have to find a way of linking closer with the universities, so that universities are providing solutions to the industry, and for that reason, industry finds it easier to fund what happens in the university. There are many things we are doing, of course. As the PS has said, we are looking for collaborations with other countries, institutions in other countries. We are writing collaborative proposals for research so that we improve on our grants base. And we are thinking a lot of how we can get extra resources. Important. We also want to share experiences because there is what you have done, there is what na tugithie na mbere ni ati ekwirwo ni eri ni mahithukitio na mithogoto 67 ya bangi ya ciringi milioni 10.5 barabara-ini nene ya Mwea guthie Embu kuringana na mafitha a uthuthuria. Ekwirwo ayaria ni Robert Ndwiga na Francis Mureithi maikirio ngono haidi ya frigisheni ya mafitha a borithi kuria mahithukirio na mithogoto ya bangi, na kuringana na aikari mwena uyu ni metekirie ati uria kuba na wagagu barabara-ini no thutha wa mafitha aya kuhinga barabara niguo kuhota kunyita ekwirwo aya.
Ĩno nĩyo mbica ya mĩthogoto ya bangi ĩrĩa ĩkorirwo ĩkĩhithũkio nĩ maabithaa a borithi hĩndĩ ya birigiceni ĩrĩa ĩkorirwo ĩgĩtabanio barabara-inĩ nene ya kuma Mwea gũthiĩ Embu. Ekũĩrwo erĩ arĩa makorirwo makĩnyitwo ngono nĩ Robert Digwa na Francis Mũrĩithi arĩa mauma na mĩthogoto ya bangi 67 ya mũigana wa ciringi mirioni 10.5. Ekũĩrwo aya erĩ magũtwaraga ndawa ici cia kũrebia kuma Mwea gũthiĩ Nairobi. Kũringana na mũikari ũrĩa nĩ Peter Jamba, nĩ atarĩirie ũrĩa kuma na mũhatĩkano wa ngari rĩrĩa ekũĩrwo aya makũnyitagwo. Ribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Wambui wa Mũgo. Na tũgĩthiĩ na mbere naguo wĩici wa mahiũ nĩ thĩna mũnene ũgũmĩire kaunti ya Nyandarua na makĩria gĩcigo gĩa Kinangofu ya mũhuro. Ona thengia wa aikari gũkaĩra honge cia ũgitĩri, ũici no ũrakorwo ũgĩthiĩ na mbere na kũrĩa wongererekete na gũtamba nginya gĩcigo-inĩ kĩa kana gũthiĩ mwena wa Olkalau, na kũrĩa aikari makoretwo makĩiywo ng'ombe, mbũri ona ngũkũ. Na kũringana na MCA wa Kiambaga, mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Nyaga, augĩte ciĩko ici nĩciĩkĩrĩte mũingĩ wa gagu gũkũ akĩũria honge cia ũgitĩri ikorwo ikĩmarorera na gũkorwo ikĩnyita arĩa marakorwo magĩtabania ciĩko ici. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũkondem gĩko kĩũru mũno kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩkwo thĩinĩ wa matũra maya ma Kaimbaga na matũra marĩa matũrigicĩirie. Nĩ gũkoretwo na ũici ũtarĩ mwega, ũici wa gũthĩnia andũ arĩa matarĩ na hinya, o atumia akũrũ nĩo na ndigwa nĩo makoretwo makĩiywo mahiũ mao, ng'ombe ciao, na nĩ tũraigua twĩna ũru mũno tondũ bũrũri ũyũ nĩ twagĩrĩire gũkorwo tũgĩgitĩra indo ici. Andũ acio nĩ arĩa nĩ senior citizens, andũ arĩa marakorwo magĩteithĩka nĩ ng'ombe iria menacio kana mahiũ marĩa menamo. Na ta mũnene wa itũra rĩrĩ kana majority leader thĩinĩ wa bunge ĩno, nĩ ngwenda kuga nĩ tũkwenda vigilant makĩria thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, tondũ ũici ũyũ ũrekĩka ũtukũ na ũrekĩka kũgerera ũici wa gũthĩnjwo ng'ombe igacoka igatigwo mĩtwe na mĩkamo ikarengwo igatigwo igacoka igekĩrwo ngari, na ngari ici irathiĩ ũtukũ no mũhaka ikorwo nĩ iraiguĩka. Ningĩ nĩ twagĩrĩire gũkorwo tũrake beef security, ona gũtuĩka nĩ ndĩraheirwo assurance nĩ mũnene wa security wa itũra rĩrĩ rĩothe aranjĩra nĩ megũkorwo me more vigilant, na o ũguo noguo nguga atĩ nĩ kwagĩrĩire patrols cia taũni na matũra-inĩ cithio na mbere. Nĩtagwo Stanjeri Wanjihia na niĩ ngwenda kĩhoto gĩkinyĩrwo, tondũ niĩ ndirĩ kĩndũ kĩa mũndũ njoyaga, ndĩrutaga wĩra na moko makwa. Na rĩu tondũ ng'ombe icio ciothe nĩ ciacoka ciehera rĩ, niĩ ndatigwo riũa-inĩ. Na Ngai niĩ ndĩrauga Ngai wa muoyo amaneane. O maga kũnyitĩrwo gũkũ kwa Njihia, manyitĩrwo kũrĩa mekũnyitwo, na nĩ makauga maire kũna na kũna. Ũguo noguo ingĩenda kuga. Na ng'ombe ici nĩcio niĩ ndĩrendagia karia, ũmũthĩ ndinakĩendia, na rĩu no ndagĩthiĩ hathara. Niĩ nguga mũndũ wothe ũrona maũndũ mau mothe mekĩkĩte, no ndĩmahoe biũ manyitanĩre naniĩ, mandindĩke nginya mone ũrĩa ingĩikara, na Ngai wa muoyo nĩ akũmarathima. Naweza tu kusema ya kwamba security ya area hii watuachilia sana. Haya, na riboti yo kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ĩrakorwo gĩtũhe kanya kangĩ gakorwo tũgĩkĩria ndũgakorwo gĩthiĩ kũraihu kuona atĩ ngĩcokereria ndacoka nginya kũrĩa iharo-inĩ na kuo ngũmenyithia ũrĩa ciana cia atumia ciagĩtinda ikĩgarĩka. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya.
anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Tusimame. Ewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, tampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. University of Nairobi is a distinguished institution of higher learning dedicated to nurturing your intellectual curiosity and pushing the boundaries of knowledge. From state-of-the-art laboratories to modern libraries equipped with the latest resources, we provide you with the tools you need to succeed. Choose from a wide range of programs designed to prepare you for challenges of tomorrow's world. Whether in STEM, humanities, business, or the arts, our strong industry connections and career service support will help you translate your education into meaningful career opportunities upon graduation. Join a vibrant community of scholars from around the world, fostering cultural exchange, collaboration, and lifelong friendships. Book your space now for September intakes. Log in to https://www.uonbi.ac.ke for a wide range of courses to choose from. You can also contact +254 020 491 0000 or email us at pr@ounbi.ac.ke. na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikara guku muci witu wa Muthingi TV anarura gitio kinene njitikiria ngoro ngigutwara nginya kuri haro-ini na kuo ngumenyithie uria ciana cia atumia cia gitinda ikigarikana makiria ma arutwo 300 kuma ituro-ini ngurani ni manyitanire kana ni manyitire itemi mbitĩka-inĩ cia chess iria irathakirwo mwena wa Sungoi Girls County ya Uasin Gishu. Mbitĩka ici ni thukĩkana ni iraikorirwo ikĩhaikana igũtuĩka meharĩrĩria mambĩtĩka cia kĩmabũrũri mweri ũkĩte mwena wa Nairobi harĩ cukuru cia secondary na hamwe na cia primary. Today we have our regional championship as North Rift, and so far we've had over 500 students participating. This is the largest number from the inception of the region. And we really want to appreciate Chess Kenya for helping us sell the chess to the mashinani, and the game is doing very well. We believe next time we'll even have over 800 students. This is a region to watch. Jambo moja tu maybe tungesihi ni kwamba ministry ya michezo ikubali na pia ministry ya education ikubali kuchukulia mchezo huu kama one of their very own, sababu tumeona wanawania wamejitokeza kwa wingi. More than 300 students wako hapa na watoto kwa jumla, all the way from under 8, na tunashukuru sababu wanacheza. Of course tumeona wengine ambao wanashindwa wanalia kiasi, but tunaelezwa kwamba ni hali ya kawaida. Right now, since I've scored 2 points, I'm going to nationals. My expectation is when I go to nationals, I can get maybe a trophy, learning more experience, get more moves, and just being better of myself. na kĩo kĩama kĩrĩa mataga mbĩtĩka cia kagi gũkũ bũrũri-inĩ FKF manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Laikipia nĩ marabatara kana nĩ maratabanĩrie mathomo ma marefari na manyabara kũrĩa marathomagĩra mwena wa Nanyuki na Rumuruti. Refari 90 na manyabara 30 nĩo makorwo makinyita itemi kũrĩa mwandĩki mũkaru kĩama-inĩ kĩa FKF mwena wa Laikipia. Mũndũ gwĩtwo Joseph Jagero araugĩte atĩ nĩ ũhoro akiuga nĩ kana nĩ ũhoro mwega, akiuga atĩ gukorwo kiambatĩria ikiro cia kagi kaunti-inĩ ya Laikipia, kuona atĩ nĩ gĩthomo kĩa mbere biũ kaunti-inĩ ĩno. It is the first
thing to happen in Laikipia. Hatujai kuwa na kitu kama hiyo since tujue football inaitwa nini, but kwa uongozi wa His Excellency Joshua Irongo and Madam CEO hapa able tukawa na wao pamoja. We started during the Governors Cup and iliisha vizuri kabisa without any problem, and we are very happy kama FKF kuwa tunajumuishwa na county government ndio tuweze kukuza talanta. Kuanzia hii weekend watakuwa kwa field, but pia hawataanza na level ya juu. Wataanza na ligi yetu ya kinadada, na ligi yetu ya watoto, na ligi yetu ya sub county league ambayo inachezwa Laikipia mzima. Na wale wengine wale seniors au nayo wataendelea kuchezesha hizo ligi za juu, county league na regional league na division 2. Tuko na timu wamesomeshwa, na kwa hivyo Laikipia sasa itakuwa even kuexport the referees, na ndio tuko na wengine na wengi, na leo hii tuko na grade 3 na tunaendelea na tumekubaliana vile watasomeshwa advanced course ya grade 2, alafu ndio grade 2, na alafu baadaye tuweze kuwa na grade 1, ya kwamba tunaweza even kuwa na teams na referees zile zitakuwa hapa. Referees wale watakuwa hapa, hata wanaweza kuchezesha ile international games na au kureferee the international games. Na kwa hivyo we are happy and proud as Laikipian that this is the first time, hii ni mara yetu ya kwanza mambo kama haya kufanyika, na tunataka kuhakikishia vijana wetu bado tunaendelea kuwashikilia. Na kama vile tulisema ya kwamba sports as a county we are going to to support and promote talents, na hii ni mambo ya mpira na mambo hata ya athletics. Tutafanya hayo yote, na leo mwaka huu ndio tutaanza kununua basi moja tununulie vijana wetu, so that even wakati wanaenda away game they will not even at all at any one time struggle to get the facilitation ya transport, at hawana nauri, hawana hii. Watch your life change. Dear God, your mercies are new every morning. Na tugitigana na icio nacio mbĩtĩka cia FKFPL nĩ ithiĩte na mbere gwakĩrĩria mwaki arĩ cio mbĩtĩka nene gũkũ bũrũri-inĩ iria iragĩthiĩ na mbere gũthakĩrwo iharo-inĩ ngũrani, na kuwa mũthenya wa rũciũ maũndũ magaikara gĩthemba gĩkĩ. Team ya Posta Rangers makorwo magĩtũngana na Kariobangi Sharks, Kakamega Homeboys matũngane na kĩrabu kĩa Ulinzi. Na rĩu tũkĩrũgama merĩ matatũ nginya gĩtaro-inĩ kĩa Rũraya, mbĩtĩka iria tũrarora arĩ mbĩtĩka cia English Premier League, na kuwa mũthenya wa rũciũ maũndũ magaikara gĩthemba gĩkĩ. Kĩrabu kĩa Aston Villa makorwo magĩthaka na Tottenham Hotspur, West Ham marorane na kĩrabu kĩa Burnley, na Brighton matũngane na kĩrabu kĩa Nottingham Forest. Haya, na ripoti ya mbĩtĩka cia kũrĩa mwena wa Ngeretha nĩcio irakana nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩtũtirĩhĩra gĩta mũtambũrũko witũ hwainĩ wa ũmũthĩ, na no wega gũkorwo ngĩmwĩra atĩ kĩrabu kĩa Murang'a Seals nĩ makorwo makĩandĩkithia ũhotani harĩa magũtũnganaga na kĩrabu gĩa Sofapaka. Mũndũ gwĩtwo admin aragĩkorwo agĩta kĩrabu gĩa Sofapaka Sofanyau, nakĩo kĩrabu kĩa Manchester United the Red Devils makorwo makĩhota kĩrabu kĩa Everton na bao 2-0. Na no wega ngorwo ngĩkwĩra atĩ mũndũ gwĩtwo Marcus Rashford nĩ mwarĩa magĩkorwo magĩbunga awengine hatujui. Haya, nginyagia kiumia gĩũkĩte ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera ceceni ya Mũthingi TV. Ha tũkwĩraga nĩho kĩhumo gĩa gũtherema, tũcokeria ngatho tũkwĩraga tũtingĩrĩ ho ũtarĩ ho. Ngatho cia mwanya kũrĩ nĩ ũndũ wa arĩa othe twĩkorwo tũkĩrutithania nao wĩra. Mũndũ gwĩtwo Lea no uma kindu gigwitwo muhuri wa mbica kana mundu gwitwo camera person, mundu gwitwo Aizo atigirira ati no akorwo kiamukira graphics, mundu gwitwo Jerry wa Mwangi no atigirira ati ni twagikorwo tukiana ni twagikorwo ni ndaikorwo gifuatithania indo cigwitwo report toria cikiagirire kana no uma director mundu gwitwo Wairimo wa Kimani no uma muhaririria witu no atigirira ati ni twagikorwo tukiamukira report icio na andiki aitu othe. Mundu gwitwo Nyaguthie wa Karuthi no atigirira ati
ati mwena wa social media ya Facebook na YouTube kuguothe no gitwamukira imwe kwa imwe nake wathika atigirira ati no ikorwo gitwamukira rifo kana no ikorwo gitwikigwa mugambo na mbica no ikorwo ugiciamukira wega haya ginyagia kiumia giukite gutiga moko-ini mega ma mundu gwitwo Mwangi wa Murugi nake akorwo agigutere Jagia hede ya gwira Ngai wa muoyo akwende akũige na akũrathime nĩrĩa kwangetika wa boy wa jao no core uture uririkane wa bata Raria Mwaki.